Zaho ambarako anareo hoe gn'olo zany lafa diso be resaky loatsy, gny resaky ro mandeha loha oataoata mahery ambavany, tsy misy apoaky i zay. Tsy lany amin'igny oataoatany eo gny heriny, la hanina adversera moramora avao. Zay gn'ataon'olo lafa diso be resaky loatsy. Fa gn'olo lelahy mahery, lelahy vonona hanao raha vonona ialy, io tsy maro resaky zany. Ameko ohatsy nareo, tamy zaho mbo nianatry, tamy fahazaza, zaho lafa misy mpiara-mianatsy lelahy mifampivaza zaho tsy be resaky zany, tonga de ataony mifamango. Ndao tsika ifamango gn'ataoko, ndao tsy mila resaky be zany. Agny ro poporofo hoe i amitsika roa ro mahery, fa tsy vavabenao zao, alao akanjonao tsika ifamango. Zany fomba fiainako tamy nahazaza anakay. Sanandro zao mifamango avao. Ze mpiara-mianatsy amiko tamy Saint Paul tao, mahay anizany ary vavolombelony zany. Ary zaho tsy mifilina bevata, na i ro honzay amiko fa zaho mila mialy aminy, mila mamaly azy lafa izy maneritery anakay. Na resy aho na tsy resy fa zahay mila mifamango. La sanandro misy bongo maso, misy vaky vava, isaky militsy trano. Fa itsereny fa nialy koa ty asan'ny ray aman-dreny tegna, fa nialy koa, misy vaky vava, misy mivonto maso. Zay gny fiainako tamy fahazazako. Tsy mila resaky maro zao fa zaho mila mifamango avao lafa i mivaza anakay na i maneritery anakay, zaho tsy maintsy mamaly azy, ary zaho tsy manao resaky fa zaho mihitsy no mitao famango azy, na ho resy zaho na tsy ho resy. Misy maro vavolombelony zany ze niaraky nianatsy amiko mahay anizany aby tamy fahazazana. Lafa tamy fahatano taty amizay, lafa niaina tambanivohitsy, ambanivohitsy Menabe agny faritany Beloa, nisy le zalahy zay nila sotasota tamiko. Ndaikandro amizao i tinafiky ny ambaravarany trano koa zany zao, nitaominy famango, ndao miboasany tsika ifamango gn'ataony, miboata ao asany tsika ifamango gn'ataony tamiko. Asan'olo atokotany areo, ka miboaky asandreo anakay fa, ka miboaky fa eo raha minday kobay. Zaho amizay gn'ataoko azy, kanao ataoko rehefa ifamango komonjo moa tsika eo ka ino indesanao kobay, ary eo kobainao de tsika ifamango komonjo gn'ataoko anazy, tsy ariany kobay. I ambaravara ao miamby anakay. Oataoata ao miaraky amy nompa varararaky amy resa be maro atatatatatatatata. I tsy masaky militsy trano koa satria zahay ambanivohitsy tsy afaky lefy, misy lefy roa trano ao miaraky fibara roa farafahakeliny. Ka i vo militsy ao tonga de tsakotsako, tsy militsy eo i. Nanomboky teo zao fa tsy niteny koa, i moatoato ao. Vilinao lafo gn'ataoko azy. Vavanao zao la zaho ro tafaboaky bakato. Ka trano ambanivohitsy moa trano bozaky, trano matsia hoy fitenin'olo faritsy Belotsirobigny any, trano matsia. Nivakiako trano, nitafaboaky ao ambaliky any. Lafa nitafaboaky ambaliky, i mbo ato avao zany, mbo ambaravarako avao i moataoata miaraky amy kobainy. Tsy fa zaho fa nitady kobay koa igny. I moataoata ao zao fa afarany ao, ny napodapoky fofo kobay amizao i, ny tonga de totantany ao. Io ho nalako mihitsy gn'ainy tsy engako ty da tsy maty asaho. Fa heureusement nahasoa anazy zany, ny sarombainy lelahy atokotany ao regny, zaho zay tsy nahafaty an'le zalahy igny. Fa i fa tonga de fa toira fa ambany ao fa zaho fa vonona hamono azy, hamotopotoka anazy mihitsy amin'io. La vo sarombako n'olo, oka, maty, oka. Afaky. La andron'igny amizao avao i ndesany hôpitaly amizao i amin'ny andron'igny, lavitsy hôpitaly plasy io. Eo amizao vo tseriky amizao lafa roso ndaiziny hôpitaly ho maty olo sa ho velo. Eo vo tonga saina hoe higadra zaho ty. Nanomboky teo zany aho nanao vava hoe zaho tsy hialyaly amin'olo koa. Tsy hialyaly amin'olo koa ndra ino ataon'olo anakay. Defa miamby gny rariny eto zany ao gn'ataoko, la avy an'hôpitaly moa nitaian-Dragnahary tsy nimaty zany fa tsy nabo.
Bon, de fa higadra zany ao ty izy certificat médical ny azony 21 jours sa ino ka i tena voa mafy. Zay vo higadra laha mitory le zalahy zao migadra tsisy hevitsy. Fa heureusement i tsy nitory satria tsy haiko mety tsapany koa adosoany hoe iro nanafiky anakay tambaravarako teo, mananako famarinany koa zay hoe olo manafiky anakay ambaravarako ao de tsy maintsy miaro tena koa zao. Ka tsy nitory zany nahasoa anazy fa nanomboky tao fa nampiavany zany zay nampiavany fokon'olo amy tanà iny ao. Fa nanomboky teo zany zaho nanao vava hoe zaho tsy alialy amin'olo koa, tapotsy amin'igny hialiako amin'olo ndra ia ro mila aly amiko aleko zao mandefy satria tamizay fotoa zay ro nahitako anizao prison zao laha ny maty olo tsy ny tiako teneny zany ny olo zany lafa be resaky voalohany izay tsy mana stratégie malemy amy farany fa lany ny resaky ny raha ny heriny aby tsy iny fa tiako volany fa mialatsiny fa nareo heliko anakay, nareo baka Toliara ao heliko anakay, nareo mpanao politiky ny Toliara sy mpiresaresaky fiainam-pirenena baka Toliara ao, magnino koa nareo be resaky io, laha ny resaky aboaky nareo la gn'adversaire nareo la zao adversaire nareo tonga de toira mitsanga ao la tratsy ny resaky nareo amy video gauche à droite. Tena la toira mitsanga gn'adversaire la resin'igny resaky nareo bakany la toy androany laha mitsanga amizao adversaire iny bakany la reo fa mamanta malemy la tsy tapopoko zay. Magnino koa maromaro hitako zay ny volavola video baka Toliara la resakindreo la ataonao hoe tonga de toira mitsanga olo adversaire anreto androany na olo zany magnino koa laha tsy manao be resaky manao lelahy manao raha zao tsy mibe resaky tsy mivolavola fa tonga de titan zay ny lelahy manao raha fa la resaky be io ro avy aloha tsy misy apoaky zay digany. Fa la ny matiny resaky nareo io aza moa gn'olo ka la miforotsy marina la mavozo marina resaky nareo bakany la tena hoe zao androany varatry zao baka zao koa itseriky anareo sere zany seretra ny lelahy manao raha ka be resaky zay ny tena lelahy, lafa misy raha atao tena tsy maro safafa tonga de tapo tan vita zay ny lelahy zay. Fa la resaky io ro mandeha aloha gn'olo be resaky ao tsy raha mana stratégie lany amy resa be iny ao ny raha tokony fotoa heritseretany stratégie ho ataony sy ny Toliara bonsoir